Nina bendlonhle noPhaphe Khanda nebenkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameventla nasezansi ifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika le Black Live TV igama lohlelo ke sibuza into eyodwa ukuthi uthakatha ngubani elami igama King Sicaka ngwakaluqa mfoka amancaza kancane idedela intombi yasokweni ubhambathi emhlane amagwala molana nomunye indawo vakhufilanga inhlihlika nesinde hlikizwa amagida ngoma lapha emtubatuba sanibona nganza ukuthi Sithemba uthi right niphilile nisharp moja sigijime nani ngesibheka ukuthi ngabe namhlanje sikhuluma nesihambeli sethu sokhuluma ngani udaba lithini kufe bani ongafanga ngisaleleni ya kanjalo nje bhuti asibingelele Yabo bhuti njani? sekhona njani ne Ngiyaphila bhuti. danke usengani mfowethu la ekhaya namhlanje ake sizwe udaba lakho uthi lithini Mfowethu udaba engize ngalo la mfowethu ayi uyangiqeda ubafu. Ungiqomba phansi nje umfowethu omngani wami esesigeleze naye sakhula ndawonye into esisiqhatha ke umsebenzi. okay Mina sengithola sihlangane kwi-induction after 5 years sagcinana from university siqedile ukufunda. Hawu mfowethu sahlangana e-university elokhuzeni kwi-induction kwaba mnandi kwathiwa sibuye for interview masibuya for interview ngathola a higher post kuneyakhe. Siqhubeka sisebenze nomfowethu emva ko 3 months hayi ngibona ukuthi hayi sengi right manje ngeke ngikhathela amatekisi ngibuya late emsebenzini ngifika late emsebenzini abuya bhede yazina ngithenga imoto ayithengele imoto yami ubafu shuthi yena obesalungisa kuba ayengiyithenga imoto kungabi mnandi ayaqala ashintsha ubafu amasibingelelana uyabona ngalendlela sekushintshile manje sekuwait right right ngiyaphila kuphelele lapho yeah mangimfuna mhlambe sizophuma namajita njengoba amajita ejwayele ukuhleze ephuma yeah hayi ubafu sewumuntu obhizi akatholakala ubafu awukwenze njani hayi qhubeke siloku siye emsebenzini mase sidla lunch hayi akasadli nami sesidla ngokuhlukana yeah hayi ngiqale ngibonza ubafu khona isilwana naso mhlawumbe umona but ngibuye ngithi hayi akunankinga njengoba yona uyasebenza hayi qiqiqi hambe ikhashana hayi angithi la ngasesangweni hayi man kunento engiyibonayo la engayiqondi kahle kuyibhodleyana nje lincane xa ngingalinaki leli bhodlela thathe lento ngiyilahle lapha hayi hamba iviki vele lento ngiyibambe ngesandla hayi man isandla sami saqala saluma kodwa la engixina khona lento ayisemlenzeni hayabo nje ethangeni hayi sayibuya yeah kwakuvele kube ngathi kuyana into ngathi siqale ngathi yi-rash like ayiyoluma lento lena kushisa umlenze wonke ngomuntu obuya yijimeleke mina ihambele nasemahlathini ayihayikele ngibe ngithi hayi mhlawumbe lezi zinto zami zokuhayika nani mhlawumbe kunesilwane esithile hayi ngihambe ngiye kudokotela hayi udokotela nginikeze imithi le yakhona lento le egcotshwa nayo ingane ngiyigcobe lento le hayi kube ngathi kuyaphela hayi iloko iqhubekile lento hawu kwenze njani hayi ngiphinde ngibuyele emsebenzini hayi ngiqhubeke nasemsebenzini hayi khona yabona ke mase ngisemsebenzini hayi ngiyakutshena wena ngibeka amathuluzi phansi ingiqinile lento le kufuneka ngiyinwaye lento le yeah hayi ngibona ngeke la kunuka santungwana la ake ngiye kulabo abaqamba amanga mhlambe bangashaya khona ngiye komunye ugogo bamkhomba khona ngapha komtubatuba shwe ngifika kulogogo uthi ugogo mfana wami uneyinkinga eziningi man ubona ezakithi ke kodwa eyona nkinga awunayo umngane onaye ngisho Olobafu ukhuluma ngayo umngani wami la kubafu umuntu enzalwa esizalwa naye akuyena umngani wami sibizana nje bafu ngoba saba close kakhulu ubungani bethu bagcina sebuhlanganisa umndeni wakubo nowasekhaya mangikubo nje ngathi ngisekhaya naye maye ngivakashele nje wayengene ekitchen awuphuma ekamereni nama ngikubo kuyinto enjalo nje hayi ngifika kulogogo uthi ugogo unayo umngani wakho nje uziswala naye kakhulu ngithi mina nginaye athi ayikho into engathi wake wayibona mhlambe ngakini esangweni esebhodlelaneni elincane gogo
kusekudala kodwa ikhona into eyayisebhodleleni elincane nje lengangocicane engayibona nesidaputapu esimnyama ngathi mangiyibuka lento hayi udoti lento le ngoba ngangiclean i-driveway yasekhaya ngishanela thatha lento le yafaka emgqumeni ngayilahla lapho kwadlula nje iviki elilodwa nje gogo hayi khaqala manje lunyelwa isandla lento ngiyithintile le kwabuye kwanqamuka into eyiqhubeka ethangeni hayi ngiyakutshena wena kwathiwa hayi ke umngani wakho nayi ke indaba kuthiwa nje umngani wakho is either niyahlukana naye kodwa mina ngingakwazi ukukusiza kodwa mangikusiza izobuyela back kuyena and mayibuyela back kuyena mina yazifaka hayi yazikhipha yo gogo ngizoyithini ke lento ngoba phela manje mina sengiwumuntu okholwayo sengiyayikholelwa mina lezi zinto lezi zokuphindisela okubi ngokubi komunye umuntu angisayingeni ncamashi khathi kodwa gogo ngizokwenza njani wathi hayi ke mzukula ngazi kodwa kuzohamba lo mlenze wakho lo uzobola ngoba lento njengoba isiyindilinga nje la ngiyacabanga isithanda nokubhibha manje isingazuthi isilonde sithile umlenze wakho nje uzonqanyulwa and emva kokunqanyulwa komlenze uyahamba wena emhlabeni yo manje ngafishana mhlawumbe sigoqela into ingabe indi bemfishane wena nalomngani wakho maniqala nizwana beyithini inhloso zenu manixoxa nje naye nobabili enhlosweni zethu kwakuwukuthi sisebenze makukhona lelo sentshane silitholayo siqale ibhizinisi naye ngoba vele besenza into ekumkhakha weconstruction iplan kwakuwukuthi nala elokishini yabona ama-drain lawa ukufaka amanzi sigcine sivula ibhizinisi lokuthi siwaclean silekelelana nohulumeni ngoba siyabona uhulumeni angazi ukuthi isitaka samoya akanakile yonke lento le kube yithina kwasho ukuthi mina sengingaphezulu ngokweposti nangokomholo sengingaphezulu kwakhe wabona ukuthi lo usemdenja lo manje phela umuntu umbona nikhula nje ukuthi lo bengathanda ukuthi adle igunya ngalidla bengathanda ukuthi kube ukuthi befanele izinto zethu ifana ningasafarishe khona bekhamba kanjani lapho hayi lapha impela kwakumnandi nje kwakumnandi yonke into right ukusizwe nawe isiZulu masithi kuyenzeka umthakathi abesegcekeni so ngayibuka ngaleyo ndlela leyo ukuthi noma mhlambe shuthi bakhona abamfida ngento abamfida ngayo ukuthi lo suka lapho noma menze something bengithi ngifuna ukubuza leyo nto ukuthi njengoba abantu sazi ukuthi ayithanda into enhle awusolini ukuthi khona omunye umuntu afaka isandla sesithathu entweni embili enhle ngiyacabanga bafo ngoba even intombi yakhe kwasekuna kwabona umuntu mani close naye mfethu siyahamba sendaweni ethile ngimbona ukuthi usisi ngoba yena washesha wathatha kuqala kunami manje umbona ukuthi usisi engathi akasathanda ngoba nami ngakize ngimtshela ukuthi hayi khululeka bafo sihamba ngemoto yami ungayihluphi ngepetrol mina uzofaka upetrol yonke into izoba right nasekudleni futhi angiyiboni inkinga uzokhululeka nje wena usuyofaka nje lokho okuncane okufakayo kodwa nje ngeke ngikuxine kakhulu ngayibona intombi yakho ukuthi ayikhululeki kahle hle ngiyacabanga ke mhlambe iyona yathi yazini ukuze ube right akumenze something ezothi okumxegi mshukumisa kancane imxegisa amadolo kancane khona ezothi ukubreak ukuze nawe uthi ukuphakama usabthemba umngani nje into ethi umngani usayithemba hayi yabona bafo ayangibithemba umngani angifuni ukuqamba amanga ngoba into angenza yona sengamana abe khona umngani kube ukuthi ukude usafuna ukumsondeza kakhulu umngani hayi ngiyasaba hayi abukho right so njengamanje ugogo ushilo ukuthi siyibuyisele emuva noma uyamiyeka kanjalo lithini lakho ufuna kwenzakaleni yabona bafo ngalendlela ekuyiyona hayi ngeke ngamanye ukuqhuma enhlamvana ezinye zifekethe as long as kwamanje lento le umlenze uyabola uyaxoxa naye umtshela ukuthi uyazi ukuthi ugileme phi emkhopho hayi lutho nje ngimshayela nje lawo masayini ngendlela yokuthi manje sengifuna ukuqhela nje kuyena
kodwa ngiyacabanga nawe useyabona ukuthi ayi uBafo noma mhlawumbe i-reaction yakhe ingeke ifane neyami cause yena mina umuntu obeclose kakhulu naye bengimbingelela cause bengenankinga naye hey Bafo right sibingelelane ngaleyo ndlela naleyo ndlela kodwa manje akusemnandi manje sengiqhelile impela and nawe uyabona futhi ukuthi akusenjalo hayi ke intombi yakhe unkosikazi afuna ukungibona ke yena nje ngesimo sakho kwesomsebenzi nezinto oseyi-achievile empilweni kuhamba kanjani se-right nakhona noma kubhedile after ekukhonkulile Bafo yabona nje nasemsebenzini yabona nje iphutha elincane nje engilenzayo umphathi uvela nyuke ngengalo uvela nyuke nengalo ngiyabona lento yakhe mhlambe ithi ayibe isichithwana like inesichithwana nje phakathi noma nje emsebenzini bengumuntu mina othe fika kube ngathi noma active nje ngixoxa naye wonke umuntu kodwa manje abantu nje noma ukubona lento ukuthi uyafika abantu bagcwele bayi-group awusanibona manje hayi nje senginephunga elibi nje mina senginephunga elibi nje mina manje ngiyabona hayi indaba yabangani mfowethu asibonge isikhathi sakho ukuthi ufike uzosidalulela udaba olufana nalolu siluzwe nanjalo uma ngabe umuntu efika nodaba hlezi lulusha kuthina sihlezi silangaza lukuzwa more kodwa ngenxa yesikhathi-ke bese kuba isipompoqo ukuthi siligoqe uhlelo lwethu silibekela njengamanje lakho lokugcina ongalisa kubantu entweni oyifundile empilweni lingathini engingakusho mina ukuthi yes kubalekile ukuba naye umngani futhi mthanda umngani nizwane naye kodwa ungamthembi kakhulu uzumthembe njengomzali wakho hayi bayingozi yabona kona mekwathuba impela umile kahle la ephaketheni amafutha impela unawo hayi bhuti ngcono ube ichwanele enyoka uzimele sure uzenzela into yakho wedwa mina ngifundile isifundo asibonga mfowethu hayi sibonge Bafo angazi makuthiwa umuntu ngumuntu ngabantu makwenzeka igigaba enje emhlabeni nasezweni lonke jikelele kusuke kukhulunywa ngani asazi kodwa ke siyafisa ukuthi ngelinye ilanga lokho kubuyele endaweni yakhona kunjengoba kunjalo kodwa ke le iBlack Life TV igama lohlelo libizwa ukuthi uThakatha Ngubane igama lami King Sicaka ngwakaluqa ake nisale kahle siphinde sibonane ngokulandela ngiyanithembisa niyezwana It's the Black Life TV